Pomaže Bog, dragi učenici. Ja sam sveštenik i vjeroučitelj Nenad Radulović, paroh u Dobrinu kod Novog Grada. Predajem vjeronauku u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Novom Gradu i srednjoškolskom centru u Kostajnici. Pozdravljam sve svoje drage učenike, nastavnike, prijatelje, profesore i sve učenike u Republici Srpskoj. Na početku ćemo pročitati molitvu Oče naš. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas, oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Tematika današnje nastave jeste 8. član simbola vjere. U prethodnim časovima upoznali smo se sa 5., 6. i 7. članom simbola vjere u kome se govore o Hristovom stradanju i vaskrsenju, njegovom vaznesenju na nebo i drugom i slavnom dolasku. U 8. članu simbola vjere koji glasi: I u Duha Svetoga, Gospoda životvornoga koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. Mi, pravoslavni hrišćani, vjerujemo da je Bog po svojoj prirodi jedan, ali da postoji kao zajednica 3 ličnosti: Oca, Sina i Svetoga Duha. Duh Sveti, 3. ličnost Svete Trojice, je istiniti Bog i zajedno se slavi i poštuje jednako kao Otac i Sin. Duh Sveti učestvuje u svim događajima od stvaranja svijeta, u Hristovom dolasku na zemlju i u životu crkve. On nas ponovno rađa u krštenju, izliva darove u svetoj tajni miropomazanja i sjedinjuje u crkvi Hristovoj. Blagodaću Duha Svetoga možemo i da se pričestimo tijelom i krvlju Hristovom na svetoj liturgiji. Duh Sveti svemu daruje život i zato se naziva Duhom životvornim. Duh Sveti je nadahnjivao proroke i apostole koji su pisali knjige Starog i Novog Zavjeta. Zato Sveto pismo nazivamo riječju Božjom, jer Bog je govorio kroz proroke i apostole. Na ikonama se Duh Sveti prikazuje u vidu goluba. Za domaću zadaću učenici uradite pitanja u udžbeniku na 44. strani i u radnoj svesci na 27. strani. Želim vam svako dobro i ostajte mi s Bogom.